Дали сте ikada sanđali u собственoj farmi? Miran život, sveža hrana? Ali šta je sa novcem? Večito pitanje, ptica ili stoka? Većina misli da zna odgovor, ali spremite se za iznenađenje. Mnogi veruju da su kokoški jednostavan i jeftin početak, dok je krava luksus. Ali šta ako vam kažem da vas taj način razmišljanja možda košta pravog bogatstva? U ovom videu schemu skinuti ružičaste naučare i napraviti iskrenu detaljnu analizu, šta se zaista više isplati držati. Otkrit ćemo skrivene troškove, neočekivane prednosti i glavnu grešku koju početnici prave, a koja ih košta hiljade. Ostanite do kraja jer odgovor nije onakav kakav očekujete. Pre nego što zarunimo u brojeve, hajde da razumemo zašto je ova dilema uopšte toliko važna. Tradicionalno kokoške, patke i čurke deluju kao savršen prvi korak u svet poljoprivrede. Male su, ne zahtevaju mnogo prostora, a jaja su skoro svakodnevni, upipljiv prihod. Deluje sigurno. Sa druge strane, krava, svinđa ili nekoliko ovaca izgledaju kao ogromna investicija, skoro kao kupovina manjeg automobila. To je potez za ozbiljne igrače. Ali da li je ta prva slika zaista tačna? U ovom poređenju nećemo gledati samo početnu cenu jednog pileta u odnosu na jedno prase. Gledat ćemo ceo ekonomski ciklus, od nabavke, preko hrane, veterinara, vašeg uloženog vremena, izgradnje objekata, pa sve do konačne zarade na tržištu. Jer upravo u tim sitnim detaljima, koje mnogi previde, križe se odgovor na pitanje šta je zaista isplativije i šta će vaš novčanik usetiti na kraju godine. Krenimo od početne investicije, gde se križe prvi veliki mit o jeftinim pilićima. Da, jedno pile košta neuporedivo manje od jednog teleta. Ali niko ne kupuje samo jedno pile. Da biste imali iole ozbiljniju proizvodnju, potrebno vam je jato od najmanje 50, ako ne isto komada. Sada na tu cenu dodajte i cenu izgradnje kokošinca, koji mora biti siguran od predatora. Zatim potrebne su vam pojilice, hranilice, a za male piliće i posebne lampe za grežanje, koje troše stružu. Odjednom ta početna investicija više ne izgleda tako malo. Sa druge strane, za 2 praseta vam je potreban jednostavan, ali čvrst objekat. Ako imate sreće, možda već imate neku staru šupu koju možete prilagoditi. Dakle, kada se sve sabere, investicija u infrastrukturu za ozbiljnije đato ptica može lako dostići, pa čak i premašiti cenu jednostavnog objekta za nekoliko grla krupnije stoke. Prva runda iznenađujuće. Nije tako jasna pobeda za ptice kao što se čini. Sada dolazimo do stavke koja najčešće ubija profit, troškovi ishrane. Ovo je skriveni chin koji neumorno jede vašu zaradu. Ptice, posebno moderne hibridne rase za proizvodnju jaja ili mesa, zahtevaju visoko kvalitetnu koncentrovanu hranu da bi bile produktivne. One jedu relativno malo pojedinačno, ali kada imate stotinu kljunova, ta količina postaje ogromna. I one ne mogu da žive samo od onoga što nađu u dvorištu. Njihova ishrana je nauka za sebe i skupa je. Sa druge strane, preživari poput krava, ovaca ili koza imaju neverovatnu prednost, mogu da koriste pašnjak. Ako imate pristup zemlji, trava je praktično besplatna hrana tokom većeg dela godine. Naravno, zimi im treba seno, ali to je i dalje jeftinije od koncentrovane smese. Čak i svinđe, koje su svaštuđeri, mogu da iskoriste mnoge ostatke iz kuhinđe i bašte, smanjujući troškove. Kada izračunate cenu hrane potrebno da se proizvede 1 kg pilećeg mesa u odnosu na 1 kg svinđetine ili govedine, rezultati mogu biti šokantni. Priča o prostoru i infrastrukturi je mnogo kompleksnija od prostok ptice sumale, stoka je velika. Tačno je da pticama treba manje kvadrata po glavi, ali taj prostor mora biti pažljivo organizovan i, što je najvažnije, apsolutno siguran. Kokošinđac mora biti tvrđava protiv lisica, tvorova, pasa lutalica i ptica grabljivica. Jedan upad predatora može uništiti celu jatu i sav vaš trud preko noći. To znači ulaganje u dobru žicu, jake temelje i sigurne brave. Za stoku, poput krava ili ovaca, potreban je veći prostor, ali on može biti jednostavniji. Dobra ograda i jednostavan nadkriveni objekat da ih zaštiti od kiše i sunca su često dovoljni. Oni su sami po sebi manđeranđivi na većinu sitnih predatora. Dakle, pitanje nije samo koliko prostora imate, već kakav je kvalitet tog prostora i koliko ste spremni da uložite u njegovu sigurnost.
Понекад е лакше и ефтиние оградити вече олива до него изградити съвършено сигурен кокошин джац за стотино птица. Ваше време и рад са най-вредният ресурс, коджи имате, а ове две категории га троше на потпуно различните начини. Држание птица е посал, коджи траже 365 дана у години, без паузе. Свако jutro morate да их нахраните, дате им свежу воду, проверите дали са све здраве. Сваког дана morate да скупляте жая. Кокошин джац morate редовно чистити како бисте спречили на гомилаванже амонижака и появу болести. Той е константан свакодневни ритъм. С током коджа е на паши, дневне обавезе могу бити значайно манже. Провера ограде до пуна вода и визуелни преглед животиня могу бити доволни. Посао око стоке е често сезонски и интензивни у одреđenim периодима, као што су време јагнđenja или припрема сена за зиму. Али тај свакодневни, непрекидни притисък е манджи. Зато се запитайте, дали више волите свакодневну рутину или сезонски ударнички послове? Odgovor na to pitanje može biti presudan za vaše dugoročno zadovoljstvo. Hajde da pričamo o zdravstvenim rizicima, temi koju mnogi početnici zanemaruju dok ne bude kasno. Ovde se križe jedna od najvećih razlika. Kod živine najveći strah su zarazne bolesti. Bolesti poput kokcidioze ili nđukasalske bolesti mogu se proširiti kroz jato munđevitom brzinom. За само nekoliko dana možete izgubiti sve. Индивидуално лечение сваке кокошки е практично немогуće и неизплативо. Ризик е типа све или нища. Sa krupnom stokom situacija je drugačija. Ako se jedna krava ili ovca razboli, to jeste veliki finansijski udarac i stres. Ali to je jedna životinja. Bolest se neće nužno proširiti na ostale ako reagujete na vreme. Veterinar će doći, dati terapiju i često se životinja može spasiti. Ovde je rizik individualan i koncentrisan. Dakle, morate odlučiti koji tip rizika ste spremni da prihvatite. Mogućnost totalnog gubitka celog jata preko noći ili manđuverovat noću problema, ali sa potencijalno veoma skupim lečenjem jedne jedine životinđe. Brzina obrta kapitala i povrata investicije je kategorija u kojoj ptice apsolutno dominiraju. I to je njihova najveća prednost. Ako uzgađate brojlere, to jest piliće za meso. Oni su spremni za tržište za samo 6 do 8 nedelja. To je neverovatno brz ciklus. Ako imate kokoške nosilje, prva jaja možete očekivati već za 5 do 6 meseci, a nakon toga imate mali, ali stalan i svakodnevni priliv novca. Ovaj brzi cash flow je izuzetno važan za početnike kojima je potreban novac da pokrižu tekuće troškove. Sa stokom priča je potpuno drugačija. Прасе мора да расте najmanje 6 до 10 месеци да би достигло тржишну тежину. Телето треба najmanje годину и по до 2. То е дуго чеканđe. Morate ulagati u hranu i nego mesecima, pa i godinama, pre nego što vidite bilo kakav povraćaj novca. Dakle, ako vam je potreban brz profit i ne možete da priuštite dugoročno vezivanje kapitala, živina je bez sumnje bolji izbor. Ali ako imate strpljenja, veća nagrada često čeka na kraju dužeg puta. Дошли смо до клjučnog trenutka – prodaje. Jer zhaba vam sav trud, ako ne možete da prodate svoj proizvod. Tržište za jaja i pileće meso je ogromno. Bukvalno svi ih kupuju. Ali u pravotu leži i zamka. Vaša konkurencija nisu samo druge male farme, već i ogromne industrijske kompanije koje proizvode jaja i meso po neverovatno niskim cenama. Da biste se takmičili, morate ponuditi nešto posebno, pravi domaći kvalitet, i pronaći kupce koji su spremni to da plate. To zahteva marketing, izgradnju brenda i direktnu prodaju. Prodati celu svinđu ili polovinu džuneta je drugačiji izazov. Ne možete to samo ponuditi bilo kome na piđaciji. Potrebni su vam kupci koji imaju zamrzivače i spremni su da kupe veću količinu odjednom. Međutim, kada pronađete takvog kupca, ostvarujete veliku zaradu u jednoj transakciji. To je manje svakodnevnog rada oko prodaje, ali više planiranja i logistike. Dakle, dali ste bolji u svakodnevnoj prodaji malih količina ili u ugovaranju velikih ali ređih poslova? Razmišljajmo dugoročno. Kako vaš posao može da raste? Ovo se zove skalabilnost. Prelazak sa 50 kokošaka na 500 nije samo 10 puta više kokošaka. To je potpuno nova dimenzija problema. Potreban vam je mnogo veći i sofisticiraniji objekat, možda automatske pojilice i hranilice, sistem za ventilaciju i mnogo efikasniji sistem za čišćenje.
Той е велики скок у инвестиции и технологии. С друга страна, прелазък са 2 свинже на 4 или са 3 овце на 6, често захтева само проширенje постоячек простора. Нема драстичне промени у технологии. Расти е линеарнiji и лакши за управлянje корак по корак. Наравно, kada govorimo o prelasku sa 5 krava na 50, to je opet druga priča. Ali za malog proizvođača širenje posla sa stokom može biti organskije i manje stresno nego naglo povećanje broja živine. Vaš plan za budućnost bi trebalo da utiče na vašu odluku danas. Jedna od najvećih tajni uspešnih farmi je korišćenje svega, a ne samo glavnog proizvoda. Tu dolazimo do dodatnih proizvoda i nus proizvoda. Živina vam daje meso i džaja i to je sjajno. Također vam daju perže koje ima ograničenu upotrebu i đubrivo koje je fantastično za baštu. I to je uglavnom to. A sada pogledajmo kravu. Ona vam daje tele. Daje vam mleko svaki dan, što je samo po sebi ogroman izvor prihoda. Od tog mleka možete praviti sir, kajmak, jogurt, puter, proizvode sa mnogo većom vrednošću. Na kraju daje vam meso. I sve vreme daje vam ogromne količine stajskog đubriva, najboljeg poboljšivača zemljišta. Svinja daje meso, ali i mast, čvarke. Овца daje jagnje, mleko za sir, meso i vunu. Разновръстност proizvoda kod stoka je neuporedivo veća. Ova diversifikacija ne samo da povećava ukupnu zaradu, već i smanjuje rizik. Ако цена меса падне, може да ćete зарадiti više na mlečnim proizvodima. Ta sposobnost stvaranja vrednosti iz više izvora je ogromna strateška prednost stoke. Na kraju, hajde da skinemo te ružičaste naočare i popričamo o psihologiji i životnom stilu. Ovo se ne može izračunati u dinarima, ali je možda i najvažnije. Dali ste spremni da svakog jutra ulazite u kokošinđac? Neki ljudi jednostavno ne vole miris ili konstantno kako da kanđe. Sa druge strane, vezivanje za krupnu životinju poput krave može biti veoma jako. Mnogi vlasnici se muče sa odlukom da je prodaju ili zakolju, jer ona postaje deo porodice. Ptice su, u tom smislu, mnogo anonimnije i posao je hladniji. Također, razmislite kakav život želite. Život sa živinom je brz, dinamičan, sa svakodnevnim obavezama i brzim rezultatima. Život sa stokom je sporiji, temeljeniji, zahteva više strpljenja i dugoročnog planiranja. Ne postoji tačan ili pogrešan odgovor. Važno je da budete iskreni prema sebi i izaberete put koji odgovara vašem karakteru, a ne samo onome što deluje najprofitabilnije na papiru. Jer ako ne uživate u poslu, nećete ga dugo raditi, bez obzira na zaradu. Dakle, što smo naučili? Ptice nude brz obrt s talan, manji prihod od jaja i manžu početnu investiciju po grlu, ali dolaze sa visokim troškovima hrane, stalnim svakodnevnim radom i velikim rizikom od bolesti koje mogu zbrisati sve. Stoka, sa druge strane, zahteva veće početno ulaganje i strpljenje, ali nudi veću zaradu pojedinki, manje dnevnih obaveza ako imate pašnjak i neverovatnu mogućnost dodatnih prihoda poput mleka i mlečnih proizvoda. Ali glavna greška o kojoj smo pričali na početku, to je verovanje da morate izabrati samo jedno. Najuspešnije male farme ne igražu igru ili već i. One koriste sinergiju, kokoški čiste pašnjak za stokom, đubrivo od krava hrani povrće kojim hranite svinđe. Ključ nije u izboru između ptice i stoke, već u stvaranju malog, održivog ekosistema gdje jedno podržava drugu, smanjujući troškove i povećavajući profit. Hvala vam što ste gledali do kraja. Nadamo se da vam je ova analiza otvorila oči. Ako jeste, ostavite like i pretplatite se na naš kanal za još ovakvih iskrenih saveta. A sada pitanje za vas. Na osnovu vašeg iskustva ili mišljenja, šta je isplativije? Napišite nam u komentarima ispod.